Lakhipuronline putoksaba December ki tang manga ningthaukaban numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada maroiba pau. Amsuna pangthokiba debate competition da arambam henthoibi yengkhom romola amadi mutum abijitna ahanba anisuba amadi ahumsuba mana lawkhre. Jati ani punsinduna thabak oina utlasi haibagi matangda makhatana putikhalda mipamama pangthokre. Hailakandi district Trinamool Congress na senduna Rabindra Babanda Thomi Singi oiba mipamama pangthokre. December 12 da Nupilal Ningsing Numit Observation Committee jiribam na senduna Nupilal gi thorum pangthokadori. Sahitya Academy na Manipuri Sahitya Parishad Tripura ka kusamnaduna Multilingual Writers Meet jinglem na pangthokre amasung Manipur gi CM Nongthombam Birena Imphal East ki Andro Parking manakta Wangkhai Eye Hospital ngarang sangakre. Haujik mapungoiba pau tabirase. Amso Silchar District Committee na sinduna BR Ambedkar Hall Silchar da haujik oiriba khunai asigi phiba masida Manipuri medium kanbangamgani haiba topic asida inter college debate competition ama ngarang nongmaijing numita pangthokre. Debate asigi ahanba session da Manipuri medium gi matangda tongan ba wangang loisingna opham kaya phongdoknakhi. Aduga anisuba session da debate competition da Indrajit Fanjobam General Secretary Amsu Silchar District Committee, Saikhom Kamlakanta Advisor Amsu Central Committee, Kabrabam Bikramjit General Secretary Amsu Central Committee, Laisram Setyajit ex General Secretary Amsu Central Committee, S Kajol Singha ex Member Amsu, Kiro Gopal Sharma ex General Secretary Amsu Central Committee na chingba mioi singna Presidium Member Sing oina daista phamki. Thaurum loiselakpada ahanba anisuba amadi ahumsuba takraba mahiroi singda certificate amadi lengyan figaloinana lupa lising taret lupa lising manga amasung lupa lising ahum tauduna manapiki. Debate asida pinakandi part 2 dagi arambam henthoibi GC College Silchar na ahanba mana Sribar Sangom Sumbi dagi Yengkhom Romola Nehru College Poilapulna anisuba amasung Singirbon dagi Mutum Abhijit Nehru College Poilapulna ahumsuba mana pangki. implement organic and 2023 अगुना 100% implement organic है कि मची ओरे एक कोई मणिपुर मीडिया में कंट्रोल नमूने ने खाता बम पी मकुदी करी हाय करी हाय बा ये एनपीएससी की मरु को मल्टी क्लास 1 ने 5 होगसी मसा की बड़ी मारो ने समझबा अगु ओरे एक कोई मणिपुर मीडिया में कंट्रोल नमूने है तो की हाजर बले थंगीगर किरम हौजी कोइबा खुनागी बिबा मसिदा मणिपुरी मीडिया मसि कलबा कंगनी हाय पर टॉपिक अति एगी ओनदी यानिते मसि ओथोक्ता को वापननी परंती योना बगा कलबा हादती योना तो कुमारी दबियाना अबतो होइना दिसे मानना योना तो जाफतगा कलना वापन बताई अतुमो अतोगी मणिपुरी समाज सिगी अबन अबको थानदगा मता मता तो बदना के लिखन लईबा मणिपुरी समाज असिना मीडिया मसि को कलबा कंगनी हाय करते ओथोक्ता बनी लते इसका मणिपुरी मीडिया करने हाय कतबे आदे हाय तो कोई लाव लाव तो ठिकाना का फंगनी तंगदो मुखोई इंग्लिश मीडियम तंत्रगा कमो मा पाना मणिपुरी मीडियम यो खत यादे हाय तो मचा सिंगु इंग्लिश मीडियम तो खोन लग मणिपुरी मीडियम एडमिशन तो होनो ओना देखा कदा साकुना काय कदा इंग्लिश मीडियम था गया होते अमा अने खतना मणिपुरी मीडियम तमगा मणिपुरी मीडियम चाथक करी हाजरी उठोते मणिपुरी मीडियम सिदा कमियगदी
सोइदना मणिपुरी मीडियम सी कन्बा मंगनी है सी आइडिया तो बता जानी अखोई मेते अखोई मणिपुरी मीडियम सी दा तंबीद्रगदी अतोप जाति वदना लागा अखोई मणिपुरी मीडियम दा तंबीर बनते मसी अखोई मेते अखोई मफुतनी मणिपुरी मीडियम मा कन्बा है सी मेते अखोई मफुतनी वांगांग बसप हेरपा वांगांग बा खजन प्रेजेंटेशन तो बजे मसी जा याना फजेबा कलामन याना फजेबा कलामन सी कला सी अखोई महिलोय साथी ओरियम तंदे में तांचे लोगदे अचंबा अफाबा अफाउ लीडर पुनम अफाबा गुड कलेक्टर वांगांग बिबा नतुरल ओइबनी अदर अखोई स्टेज फियर कलामनी मयाम लेबे अखोई मरता लाइक दा सुपरदा हेले स्टेज दा कोसलगा प्रेजेंटेशन तो मतंदा मसादा छकटमा पाव मधु पुनु मचिन द छकटनबा नखोई साथो ओरिगे सिदा महिलोय ओरिगे सिदा असुंबा डिबेट द चिंबा मयाम सिदा नखोई सरो यालदी नोइदा ओरेटरी पावर वांगांग की शक्ति जे नोइदी हेलकनी अखोई हाइको प्रोपोजल सिंह अखोई डिबेट कमीशन सी मरुने सिंदु की बंदी होजिक सी डिबेट कमीशन सी अमता सिंदे हबे यारे अखोई खमले बदा आइने खमले बदा है डिबेट कमीशन लास्ट टाइम कोई सारे सिंह की बसी केनोदा माय फाना सिंह की माली सी की होल सिंह के दाव 17 रगेनो अदुगी मतुंदगी डिबेट कमीशन सी कना बामतना ऑर्गेनाइजेशन को ओरो नतगे एनी अमतना सिंदगी केनो सी अमता लेइसे मतलब अखोई डिबेट कमीशन ngasi ki mahigo sing nupi sing dari na yam hain de nipa sing si koi khaji lain na chu tam bagi thak ki nem kare education ni keno se koi manga si khra wasi lage nunda dai ba ayam da hoji nisha da en lu sing gi da hana defense ko haira oil ga no so defense su kya sang no matre fitness wala physical fitness wala sana follow le wasa ba Hunggang na lang iba hana ko na ngang mo football badminton volleyball na singba kaya sana mi kabaddi na singba ngasi hoji na wasi lang adu singdo koi adu sports ki bagi na ये लोग तो जो बेंगोली का मुझे सुनता हुई ममारों तमन्निंग दबा अखोई मरकत न देखा मोय दसो मोय ममारों तमन्निंग दबा मोय बेंगोली सीबो कोई सनरोई दबा की मोंग दा तो बेंगोली मजा याम याव अदुसु हाई बा बेंगोली की पेरेंट्स सिद्धुसु असम पेरेंट्स अपना दते डॉक्टर्स ने इंजीनियर से अरे कोई न्यू में बगी थवा हक्सांग कया से चिंग है से नो अपोगी कोक से फाइल वांग मोन दले तो कोक से ब्रेन से या चिंग है तो चिंग द स्टाफ से इंगेले हजा ना इंगेले लो फाइल कोगी ब्रेन से जिन्ना ना किए सुबा सीधे ना हो ना रोई करने फाइल आई की मतलब से रोई करे हो करे सीधे ना हो करे की ब्रेन लखीपुर सब डिवीजन की पुटिखालदा सोशल एक्टिविस्ट निंगोमम रंजित अमदी थौनाउजम तोनसिंग की लमजिंग मखादा मितई अमदी मितई पांगल पुन्ना हिरम खुदिंगदा चटमिनसी अमसुंग थबक ओइना उद्रसी हाइबगी पांतमदा ngarang डिसेंबर की तांग मरीदा ब्रह्मचारी मयुम सुदांगसु शर्मा की संगाइदा थबकतगी पथारबा ओजा कुमाबम तोलमुना मिफमपो ओइदुना खुलसिगी मैरापाइबी अमदी खुंजासिंगा पुन्ना मिफममा पांथोकरे मिफमदा पोथारबा ओजा हौरंगबम हेमांगो सेराम हेराजित जीपी प्रेसिडेंट देमा खान तंपाक मयुम रेहान उद्दीन कुमाबम बोचा कुमाबम कालिदास कोंथौजम नबचंद्र पयास चौधरी शाहजमाल चौधरी सापम शरद होदाम बिजोय न चिंगबा वांगांगलोय सिंगना हौजिक हौजिक जाति अनि असि पुनसिनदुना तंगाई फदना थौरम खुदिंगदा चटमिनसी अमदी थबक ओइना उद्लसी हाइबा वाफम सिंग फोंदोकनखि पोसगम खनि मितेम chung मितेम मकन pangan pungaisi punbadi adum punba yai adum pokhoina punbase karingba pot khara da punba tai pot pon mak da punsi ebdi pangan ju yaro ya koi ju yaro ya ana common agenda khara kakta koi pullaga chamina gadi mo koi shoina ja ni asam da pundai se meteina masing jami meterong bol da pangan na ni subada pe meterong समग्र शिक्षा न सिंधुना चिल्ड्रेन्स विथ स्पेशल नीड्स CWSN की अंगांग सिंबु मतेंग पांगबिबा अमसुंग मखोइबु होलिस्टिक डेवलपमेंट ओइनना बहोनबिरिबा ओजा सिंगदा चही की ओइना पीबा प्रेरणा अवार्ड 2022 कासार जिला की मनुंग चनबदा सिंगिरबन हाई स्कूल की के करुणा मूर्ति मिश्र द पीखरे सिलचर की DNN के हायर सेकेंडरी स्कूल दा पांगथोकिबा मनामथुम यंथोकपगी थोरमदा ADC एजुकेशन ना ओजा सिदा मना से खुसिनखी अवार्ड असिदा ट्रॉफी अमा लेंयान फी अमा
aduga thagat cherol ama yauri numida sida oja sing tanatana 2022 da SSLC da mai paglakraba CWSN mahiroi sing dasu manamatum yanthokki Saruk Jaminasi Mayam Pun Saruk Jaminasi Barak Tampak ki jagoida thawai yaujaba hawalakli ban Harol Singbu pungning thokat poina salai magi thoksin makada first Manipuri Modern Solo Dance Competition 2022 hainaming thonba jagoi gi hendana bama lakli ba December gi tang mapan kasar Lakhipur gi Sribar Khungangda pangthok ka dawri Lupa sama khaktana entry fee oigadawriba hendana basigi ahanba mana lupa lising ahum ani suba mana lupa lising ani amadi ahum suba mana lupa lising amani saruk jabining basingna mobile number 6002898639 da contact tawbiro Hailakandi District Trinamool Congress na sinduna Rabindra Bhavan da thomi singi oipa mipamama District President Safiq Kamal Boroloskorna mipama po oiduna ngarang nongmaijing nimita pangthokre mipama du da State President Ripun Bora Rajya Sabha gi MP Susmita Dev loinana State Secretary Dr. M Santikumar Singh asu mitung oina saruk yakhi thoromadu da mioi chamaromna Trinamool Congress da mingchan ki hairi thoramda wangang laduna Ripun Borana BJP na Arunodoi gi mingda nupi singda lupa lising amaga chani piraga nakalamarom dana cylinder gi mamal lupa lising amaga chani lauduna apangba siri haina phongdokhi MP Susmita Devna Assam da Trinamool Congress na opposition party amoina mathau pangthokpata natana Assam da Trinamool Congress na sarkar semlagani haiba wapam mayek senglakle haina phongdokhi chahi khudingi pangthoktuna lakhiba nupilal gi thoram Jiribam District tasu marfu humdoi suba nupilal ningsing numit lakliba December ki tang 12 da nupilal ningsing numit observation committee Jiribam District na sinduna mapung phana pangthokani haina babu parada leiba apunba Jiribam maira paibi AJMP ki office ta ngarang pangthokiba pau gi mifam amada nupilal ningsing numit observation committee Jiribam District ki convener Haubam Thoibi Devina Paumi Singh da phungdokre thorom asibu mapung phana pangthoknaba honabada miyamnasu angam mateng pangbiu amasung thorom asida sarugya biu haina mahakna makata na phungdokhi paugi mifam aduda nupilal ningsing numit observation committee Jiribam gi district coordinator S Susila Devi amadi N Nibarani Devi su sarugyakhi Pilan ningsing numit observation committee Jiribam na thoram pangthok jagadawri thoram asibu mapung phana pangthokna ba hona bada miyam gi mateng pangbina ba nolukna ningsing jari Sahitya Academy New Delhi na Manipuri Sahitya Parishad Tripura ka kusamna duna ngarang December ki tang mari Agartala gi Nazrul Kala Khetra Hall da lol manga gi oibe thoram multilingual writers meet jinglem na pangthokre lol sahitya nainaba amadi seireng paba sina chingba session ani thongna pangthokkiba thoramasi Sahitya Academy Manipuri Advisory Board ki convener Nongmaithem Kiran Kumar na hudok piki ahan bagi session eminent academician Nirmal Das na aduga ani shuba session da academy ki general council member Akbar Ahmed na chair lauduna pangthokkiba thoramadudha Manipuri gi oina L Biramongol N Prafulla Bijoy amasung K Sarita sarugjakhi aduga Kokborok ki Milan Rani Jamatia Chakma gi Padma Kumari Chakma Bengali gi Anil Kumar Nath aduga Mok ki oina Nanthui Mok sarugjakhi haina Agartala dagi RK Tarunjit na paudam lagde wishing number kochi cactus on travelam damda tatamda yusi leina amantam dikundi ko maramdi cactus ki matha dasu lerang satpani kani gumba shairi sapun Philam Forum Manipur gi hangduna lerakpa Vice Chairman amasung General Secretary gi pham ani asi Philam Forum Manipur gi Extraordinary Assembly gi warep matung ina Sri L Surjakanta Chairman Philam Forum Manipur na wasak lahon khibaga loinana Oken Amaksemna Vice Chairman amasung Ronel Chandra Maitei na General Secretary gi thawai chahi asi gi December gi tang mari dagi kumja lisingani ga kunmanga phawbagi oina puba hauragani haina Information and Communication Philam Forum Manipur ki Secretary Santi Ras ki press cherolamada phongdorakle
Manipur ki CM Nongthombam Birena Imphal East ki Andro Parking Manakta Wangkhai Eye Hospital ngarang sangakre sangabagi thoramda Manipur Vidhan Sabha ki Speaker Thokchom Setyabrata Haksel Mantri Dr. S. Ranjan Wangkhai Kendra ki MLA Thangjam Arun Kumar Wangkhai Eye Hospital ki Director Dr. S. Bobby Amadi Masak Naiba Atay Miyoi Kayana Sarugyaki Thauramda wa ngangladuna CM na hai Chief Minister oirabasu hakchang nabu yadrabadi kari kanagani lainga gasina mioi kudingmak hakchang phana leinanaba Health for All scheme haudokhibani hairaduna scheme asida tongan ba laina taragi mathakta anuba oina HIV test taunaba haple punna health scheme taramathoi leire haiki Imphal gi Jenims Layang Sangda hojik sariba cancer layang sangasi matang chahi gi February da hangdokna na bahonari haiki Chief Minister was Haksang what the Kaidoruni. Haksang health is everything. Well Katanati. Aduna Haksang Papasham Maru Banina Kuna Aduna Kuni Gomena Hair for all in the localities. A quick see hospital the Pukalapose Anabugi stays here at the Pukale, quick Senabida. A quick advanced in a health checkup checking to was a question of the Queen. A queen is certainly a pamung the tomb hospital Pukata Pukangu. And if we go in a queen, a young Panat Karino fundamental basic importance Karino. Health care to organ the hospital Pagaran Bakatanatim. Hospital to the Dakar machine Yamanba or hospital to the infrastructure, Mayam Hambadusu part of money. That's very important. But the Narakan was can but quite a priority, the prevention is better than cure. Manipur na yumbu oiduna pangthokiba Kunipan Suba National Thangta Championship da gold medal laurakraba Assam gi sanaroi singbu okpagi tharoma pangthokre thangje numitta Sonai Mongolpur da pangthokiba thoromaduda Secretary Bishwajit Haurongbam Manimohan Lamabam Somorjit Moirangthem Khetrimayum Amit na chingbana Maira paiduna taram na okhi haina Eastern Sonai Thangta Association ki President Deben Thokchom na khangalakli Lakhipur Football Academy na sinlangduna R Higher Secondary School ki sanabungda chathariba Late Haurongbam Khelendra Memorial League Cum Knockout Football Tournament ki ngarang sanakiba ahum suba quarter final match ta Singirbonbu Panjal ani amada thoiduna Landroll FCB team na semi final da khongthangjin khre ngasi mari suba quarter final match ta Landroll 8 Markulin amadi MAIT Safrang FC Silchar sanagani Aroi beda maroi bapau amukhanna Amsuna pangthokiba debate competition da Arambam Henthoibi Yengkhom Romola amadi Mutum Abhijitna ahanba anisuba amadi ahumsuba mana lawkhre Jati ani punsinduna thabak oina utlasi haibagi matangda makhatana putikhalda mipamama pangthokre Hailakandi District Trinamool Congress na senduna Rabindra Babanda Thongmi Singhi oiba mipamama pangthokre December 12 da Nupilal Ningsing Numit Observation Committee Jiribam na sinduna Nupilal gi thorom pangthokadori Sahitya Academy na Manipuri Sahitya Parishad Tripura ka kusamnatuna Multilingual Writers Meet Jinglem na pangthokre amasung Manipur gi CM Nongthombam Birena Imphal East ki Andro Parking Manakta Wangkhai Eye Hospital ngarang sangakre Lakhipuronline YouTube channel gi Khomjinba Pao sandok jaba ngasigi oinadi matang asidaloi jare